Madam Speaker. E ara rā te uri o Kāi Tahu o Te Tai Tonga ki te whare pāremata. Our kura deserve safe buildings, properly resourced teachers and a system that recognises the value they bring to our country. Hei pāho atu I ona whakaaro o te wā. He tauira tēnei o te kōhaka reo, te kura kaupapa Māori hoki. I tāku e tipu aki e noho ana I raro I te maru o Te Aho Matua. E kite anei mo kā mātāpono o Te Aho Matua. Ki au nei hera I te mea koira kā mātāpono o Te Aho Matua noa. Koira kā mātāpono o kā tauira e akona I te kura kaupapa Māori, o kā raukura, o te whānau katoa o Te Aho Matua. Huia mai rā ngā mema rangatahi ki te whare pāremata, a ko Hana Davis te māngai mo Te Tai Tonga. Mr. Speaker, equity does not mean equal funding, it means fair funding. I mua I tā rātou kuhunga atu ki te whare, I kōrero atu te manatu whakahia tō taiohi ki ngā mema rangatahi kia panoni, I ngā kōrero kei whakatuma I ngā pāti, I ngā mema pāremata o Naia nei. Nā tēnei whakataunga I noho rangirua a Davis. I tuhia hau I roto I te reo Pākehā, I te mea, I ahau e whiwhi I ka I mera kaore au I tino mōhio, I te ahua rakirua e au. Ina e ahai ana tātou te kōrero I te reo Māori. Nā reira, I tito taku kōrero I roto I te reo Pākehā. Heoi, muri I tāku tono atu ki te manatu I akoa e au e ahai ana tātou te kōrero I te reo Māori. Heoi, me tuku koe I tētahi translation. E tūwha, engari e hara I te me tūmeke ana, o horere rānei. Tēnei kāwanatanga, o tāna mahi he kaupare I ngā tino take o te wā. He wiki taumaha hoki tēnei mā Te Pāti Māori. Nā runga I te rironga o taku tai moana Kemp, ka tahi anō ka nehua ki te whenua. Taumaha tonu I te mea he tere te hoki atu. Nā runga anō I ngā huatanga, kore tai te pēhea. E kore tai te pēhea. Nō reira, ka riro mā o tātou tikanga. E whakahoki atu ki roto I tērā whare me ona mahi. Tēnei me te hie o takutai tō mātou mōhio ki te kaha o tana hie, kia haere tonu. He āheinga pai tēnei mā Davis. Heoi e whakaro tonu ia me nā koinei te arapai mōna. Ki au nei ai, e kari ko taku noa I te tuatahi he mea tika me whai mā tauraka, ara me hoatu ake ki tōku iwi, I mua I te tai atu ki te whare pāremata, me e ramo mea. Let's make sure that kura kaupapa Māori are not only included in national conversation, but are prioritised in national action. Tārea te wā, mena ka kite ia Davis ki te whare miere, hei mema pāremata. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te aho matua te tahu hua tāku whare! Hau! Ko te reo